I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u epizodu Captain Steve-a i ljudi danas nastavljamo preživljavanje na 1.9 verziji, tako da hajmo da krenemo. I u ovoj epizodi sam odlučio da pravimo kuću gdje ćemo živjeti jer mi je dojadilo da živim tamo u onom podrumu. I izvinite odmah da vam kažem zbog ovih frame dropova, ne znam zbog čega se ovo dešava, ali u posljednjih nekoliko dana, nije baš dana, ali od juče to previše kočim, mislim ne samo igrice, nego već i ceo kompjuter mi koči. Ok, ajmo da krenemo. Znači ja sam spremio neke stvari koje bi možda bile dovoljne za ovu kuću, ako ne nabavit ćemo još. Ima dosta ovdje stvari koje mogu se pokupiti, imamo dosta drva, imamo dosta kamenja, bla bla bla, da ne dužim, ajmo da krenemo. Znači šta sam ja mislio kako bi to trebalo da izgleda. Ta kuća bi trebala da ide u G, ko ne zna kako izgleda u G, nek potraži na Google. Šalim se, to je otprilike ovako, 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 ovako i ovako. Znači vidjet ćete u klipu, ajmo da krenemo, znači to bi trebalo ovako da izgleda. Vidite, znači krećemo sa nekim postoljem. Frame dropao, ne znam zbog čega. Znači krećemo sa nekim postoljem koje bi trebalo da izgleda otprilike ovako, puštamo ovako ovdje liniju, ok imam još. I sad idemo ovako 1, 2, pa ćemo tu ostaviti dva mjesta za vrata, idemo 1, 2, pošto da imamo ovdje dva vrata. I čekaj da vidimo, ne, idemo ovdje, pa tek ovdje stavljamo 1, 2, 3. Ok, neka bude tako, ok, ovdje, sad već onako malo bolje izgleda. I uzimamo oak wood i stavimo ovako, dva bloka u vis, to će izgledati kao neki stubovi, jer kad se pravi prava kuća, stavljaju se stubovi, sad mi pravimo pravu kuću u pravom životu i stavimo stubove. Ok, ajmo ovdje tu da postavimo. Šalio sam se ovo za pravu kuću, znači to pravim da bi mi bilo lepše. Sad, možda da stavimo ovako ovdje i ovdje i ovako. Neka bude tako. Sad ja ću možda u budućnosti napraviti i drugi sprat. Imamo ovdje ovo 14, možda će biti dovoljno. Napraviti i drugi sprat ove kuće, ali neću da obećam ništa, kažem možda. Ok, ljudi, pada mrak i da, odmah da vam kažem, našao sam vunu, išao sam tako daleko i nabavio sam vunu, nabavio sam 3 valjda vune, što je bilo sasvim dovoljno za jedan krevet koji mi je bio preko potreban i napravio sam ga, tako da evo pada mrak i moći ćemo da prespavamo, samo da poređam ovo. Ok, evo poređali smo ovo, tu ću da prokopam tu 2, 3, tu će biti prozori, ali prvo idem da spavam, tako da kućo vraćam se kad prespavam. I evo nas ljudi, novi dan, novo vreme za radnju i evo odmah ujutro se dan poznaje, kreće odmah FPS da pada i izgleda da će nas to pratiti kroz ceo klip. Nadam se da neće, ali očigledno je da hoće. Ovdje ćemo prokopati 3 komada. Zatim ovdje ćemo prokopati još 3 komada. Ovdje ćemo napraviti nešto malo više. Ovako, ovako. 1, 2, 3, 4, 5, ovdje 1, 2, 3, ovdje ćemo 1, 2 i evo ga, tu su 3 prokopana i to je ok, moram da jedem. Sad, treba mi crafting table, napravit ću ovdje. Ok, achievementi su mi se resetovali, ne znam zbog čega. Ok, i da li od ovoga, ne znam ljudi da li ću imati dosta od ovoga, neću, pravit ću od ovoga i ovako, slabove pravimo
I ređemo ovako ovdje plafon. Ok ljudi, evo nas, završili smo ovaj krov i evo, kao što možete da primijetite, da više nema facecama zato što mi je baterija na telefonu se ispraznila, pošto ja snimam facecam sa telefonom i ispraznila mi se baterija i evo vidite kako izgleda taj krov. Ok ljudi, sljedeće što bi trebali da uradimo jeste da napravimo krov, znate kako već izgleda krov, i uradit ćemo ga sa oak woodom. Malo sam previše napravio ovih slabova, ali ne veze, mislim da imam tamo u chestu. Ok, imamo 60 i ajde da ovako napravim 40, mislim da će nam zafaliti, ali ne veze. Ok, ajmo da krenemo. Odmah da vam kažem, ja u daljem toku snimanja mislim da ću napraviti i drugi sprat kuće, ali neću ništa da vam obećavam. Ali sada ćemo raditi ovako, pa ćemo možda posle neki put preuređivati kuću. Inače ljudi, ako ste primetili u početku klipa baš mi je frame dropalo, sada je prekinulo. Kao što možete i da primetite, hvala Bogu. Ok. O ljudi moji. Ovako. Ok ljudi, idem ja da uzmem još malo drveta pa se vidimo kad se vratim. Ok ljudi, evo nas, nabavio sam još 48 komada i hajmo to sve, neću sve, ajde pola ćemo pretvoriti u daske i sada ćemo ući u kuću da napravimo stairse. Prvo ću staviti ovako 32, to je 20 što je malo, ovako, neka 60 da imamo i za sljedeći put kada budemo nešto pravili. I sada se penjemo gore ovako. I sljedeće što radimo jeste stavljamo daske ovako, ali čekajte prvo da završimo ovaj deo. Ovako. Pada ljudi mrak, što me nervira. Znači, ajde da poređemo ovaj ovdje deo pa idemo da spavamo. Pa ćemo nastaviti sutra. Tako da, a onda idem ja da spavam pa se vidimo. Ok ljudi, evo nas, krećemo, probudio sam se, lepo sam spavao i odmoran sam za dalji tok radnje. Ajmo sada da se opet popnemo gore. Ok, ajmo, znači imamo 51 ovoga i ajmo da krenemo. Znači radimo taj drugi kao sloj. Ok ljudi, evo nas, završili smo taj krov. Sada ćemo ovdje poređati ovako da ne bude šuplje i stavit ću ovo da malo štedim na materijalu, pošto ovoga imam baš pretjerano dosta, imam i u chestu malo, tako da ćemo ovako ovdje ređati ove blokove od pola. Ok, evo nas, završili smo krov i ujedno smo završili i našu kuću koja po meni izgleda prelepo. Evo vidite kako ona izgleda. Evo da pogledate još jedan put okolo, samo da sklonim ovo. Evo puku mi i mač, znači ljudi vidite kako ona prelepo izgleda kad uđemo unutra. Ajde, torč stavit ću ovdje i ovdje malo da svetlimo. Ja ću možda u sljedećoj epizodi ili dok ne budem snimao, ja ću ovo malo preurediti iznutra, stavit ću chestove, petnice i tako te stvari. I nadam se da vam se svidjela epizoda, koja se ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi vrlo uskoro. Ćao!